আপোনালোকে কবিতা চিনি ল যে পেনানা পট পেন ইসিয়া মিস প্রপাগেন্ডা ইপিএচএলসি পেন ইসমানা সংজাতুম কাবিং লং আরাত ফান কেপামাং হুফান ইক্লেম ইলিতুম থেকপলং ল লাবাংকে re-election patuji Caribbean Long Autonomous Council election mangke akko re-election patu thupo usi rat phan ke pamanghu pen rat tum phan pene dharna ta ho pene procession ta ho lai pharman alang tum keban ilitum thekpon long lo lasi India ke isi democratic death prote itum mangke isi constitution ba সংবিধান আলাম সিলি তুমাকে কে ক্রয় বা কার্যু বা এপিএচএলসি তুমাতা 6 শিডিউল ফান পাংটাং নাই সিপুয়ে তুন্দা পুলাই 6 শিডিউল পাংটাং নাই কো লাসল লগত ইতুমাকে কি পুপুকে লালো যে 6 শিডিউল আলোগত বাকে কনস্টিটিউশন আলোগত ইতুলাং দামপতে ইতুন কাদু এটা পাংটাং নাই শিডিউল ইনগেলো লাসি Constitution long ke chengsi ni lingge da mitumang ke re-election fu award mat siawi Caribbean long arat tum chini sime re-election fu a hobdo ba alam mat siawi jongsi litum constitution langdam pustami re-election fu a hobdo ave ilitum jongsi langdam plote rules and guidelines of Election Commission of India বা স্টেট ইলেকশন কমিশনের লাগদাম পুস্তামে আবে সিতামিনি লিখে প্রধান পর্ব ইলেকশন কমিশন আলাম ইলেকশন কমিশন প্রতে কাপড়ে কালিল লাবাঙ্কে ইন্ডিয়া দে আর ফেডারেল বডি ল লাবাঙ্কে সংবিধান বা কনস্টিটিউশন আর প্রভিশন আর আনকাংসি লাসকে সিং আর বডি লো Election Commission bangke then lasso Election Commission bangsi je election ke free and fair donanji papadopon nai bangke alang tumangsi responsible lo lapen alang tumangke election aprang pustatame ba election hutsitame ba election aphisitame je free and fair election ke dobangke alang tumangsi ajuma lo alang tumangsi jepahen putol lo pen laki nilitot kaninje gali jong silitum Supreme Court a judgment Supreme Court prote akang tu naya court lo Supreme Court pen akang tu ya court kya belo High Court pen na intulang District la pen Session Court pen na intulang akang tu inay isi veda court prote India de pipen ke laki Supreme Court of India Supreme Court of India si India lam laki nilile kaninje gali Supreme Court of India si India lo je That election related issue election related dispute prote akang trinai authority prote lage Election Commission of India lapen ilitum tosi tum thiek penchinai prote election commission ha ke supreme power do over the entire election purpose pen Caribbean Autonomous Council alam pustame ilitum jitha namre chini lo election lang insan jinpen chunlo pen election tangdera pipen katuga ve ke hai abang pu tuman stame certificate through DC pustame ke paji litung katu ve ta thik polong lo tamene pilo je akang tunai authority election ke padu pen jinglo agutte a supreme authority akang tunai authority election commission matsi approve elo katuga ve ye hai pamekalo लासी लता के पिने बाय इलेक्शन बा री-इलेक्शन का हुक्म मत से आने हैं बाय इलेक्शन की लाके alang li ke medical se ka porhe bang mati di ako hala elong wet a party le alang li ke claim chat ke claim ver kandidat aprang HSDC along da dolo i hichon plot amasi alang li la ka study por vedet la pula amasi chini ne det lo alam bangke la ke hala 1951 a rules along ta section 78 malom pen arokom ke rule section alilo
rule 178 malom pen lo ke do laha pen ha 90 rule 180 84 anta do lage re jong si election aphan ka complain do pulote lage complain nangji ha governor long pada ke tok do ke la sinilit pen ka summit ta dak di sialong tami pu la sini tum di sialong summit et lo lage a case ke lage do po bar la leson lo eson abang ke election cheng chia kuben sinilitum pulo lake ponchayat allo pensi election ka pedo lake illegal lake allo ten unconstitutional punan nelitum pulo ki punang ko ka theke article 243 m along dake tok do ponchayat allo ke 6 schedule arlo chot kali Nagaland arlo Mizoram arlo Meghalaya arlo ta ponchayat allo ke pedo un e padak pulo ang state election commission ke lage ponchayat allo pen article 243 k pen sika pedo lage ang article 243 k la pen article 243 m la sonita part 9 along sido part 9 constitution part 9 along part 9 along ke la so a part 9 ke kido an a section ta article ta a section kali article ta lake 6 schedule arlo ke pedo un e puthada ke tok do la sinil tum case file atlo a case a PIL number ta 15/2022 lake la pen a case ta non 24 an ni thurji la son taxi ha Andhra High Court along ta 5th schedule arlo ponchayat pen claim rong pen a jok alang litum case claim lo la pen judgment ala po hello 5th schedule arlo ta la ponchayat allo article pen bang ke kam claim un e po masala dakta election da cancel del re-election da tu kok la dakta son dak taxi la ke simple alam lage article 243 m along puloti an par ke ko an sinang lang ma Pwede na nalitum mang ke la nilitung ke constitution si ke kroy ke di lapen ke Indian constitution si nilitung ke kroy lapen ke nilitum chinilo justice atum anta chief justice bakado vesita constitution ke pipuk no ke alang litum oath taking hota nitum constitution ke right hipo busi puga di halatum ta lasi article 243 m hello lapen article 243 ZC pudo la long ni ta dake pudo lage election ges Assam State Election Commission ke dake claim un e pul ke tok do angel tum claim board idet ke di lapen claim board idet apota lang litum aja kong ave ke di aja kong ave lang litum army police hang un e army police ke hang ya aja kong ave la election commission ba lapen election commission ke asa in Karbiang Long abordar nang luchok lo halage commissioner da kali halage muni jong lo ke halage lagu busi claim un ko halage la alang li claim un bude komanya kanggura van da pirong da mehe bude la si lage chini lor lo lage election ke la ni tum case le ka hailo pulo tangte election ke re election ke do tu vek pulage